त्रिपुरा मथा IPFT CPM या कावै BJP o joining khaiphaikha BJP ni banner phaigei rong phaikha o joining program o phaigei majak phaikha haste ni borom gwnang MP Rekoti Mohan Tripura tei haste ni borom gwnang juk BJP ni Vice President Madam Patal Kina Jomatia joining program o phaigei majak phaikha joining khainai rok wngkha Birasi family ni tei butar wngkha 312 butar joining khaikha BJP ni samung je tangmani no nugui je bikas khaigei tongmani no nugui sabka sat sabka bikas hinui jotono no khagya khlaigui samung tangmani no nugui borok jajak laigui o samung no chungbo baksa khlaigui yapri baksa khlaigui thansa khlaigui samung tangnai hinui greater unity o borok phaigui joining khaiphaikha greater unity khlaigui chungbo samung tangsinai hinui chini je haste no kuchung khlaigui chung sarogui develop khlaigui unnoti khaigui thangmanai ingkhe BJP party kaisa no hinui borok phaigui joining khaiphaikha tei choyakarui Dumbur Kok TV nagui tongbai jadi lukurok Tripura Mota IPFT CPM yakare BJP alam sago Tripura Mota CPM IPFT yakare penana BJP alam sago Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Bharat Mata ki Bharat Mata ki Bharat Mata ki Vande Mataram 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 Bharat Mata ki Bharat Mata ki আজকে যোগদান সবাই নারে পরজ চলাই চলাই আজকে রসাবাড়ি বাজারে যোগদান সবাই নারে পরজ চলাই চলাই আজকে রসাবাড়ি বাজারে যোগদান সবাই নারে পরজ চলাই চলাই আজকে রসাবাড়ি বাজারে যোগদান সবাই নারে পরজ